Ertaga shal men kempir bo'libdi. Bir shal. Ey kempir, bugun narandamga borsak bizilib bershi. Deydi. Uni bitganda qachon bağırsaqda neden jasayman? Qaptın tübün qag'ib, o'rnin sipirsam, onjin olib qolar. Debdi sonda shal. Kempir qapning tubini qag'ib, to'g'ilgan sipirib, onjinaydi. O'g'an qaymoq qo'shib qamir yeydi. So'dan bağırsaq pishirib, uni terazaning oldiga cho'kib qo'yadi. Terazadan yerga domalab tushib, kempir bilan shaldan qochib ketadi. Domalab kelayotib u qo'yanda kezib kiradi. Qo'yan bağırsaqqa Bağırsak, ben seni değilim. deydi. Yok, henüz yemeyen. Ben sana öyle net bileyim. Atamdan da kaçtım, atamdan da kaçtım. Senin de kaçıp gidiyorum. deb bağırsaq domalay jöneydi. Qo'yan ang-tang bo'lib yo'lda qoladi. Bağırsaq o'rmonda domalab kelayotdi. Oldidan xasxashiga keladi. Bağırsak, ben seni yiyeyim. deydi. Yemeyesin onu kaç. Ben sana öyle net bileyim. Atamdan da kaçtım, atamdan da kaçtım. Koyandan da kaçtım. Senin de kaçıp gidiyorum. Bağırsaq domalab ketib boradi. Sol domalagan xalqi ol qurbondagan ayuga yetib tiriladi. Bağırsak, ben seni yiyeyim. deydi ayu aqirib. To'xtab tur ayu. Odan da meni animni tingla. Atamdan da kaçtım, atamdan da kaçtım. Koyandan da kaçtım, asqardan da kaçtım. Senin de kaçıp gidiyorum. deb zo'rni жалғастырады. Осылайша bağırsaq ayudan da qutuladi. Аңқау аю аузын ашып хабар береді. Алаңсыз домалап келе жатқан bağırsaq енді у түлкіні кезіктіреді. Bağırsaқты көріп қуанып кеткен түлкі: "Bağırsak, қандай сен кім едің? Мен сені жеймін" дейді қулана. Yok, seni yemeyen. Ben sana öyle net bileyim. Atamdan da kaçtım, atamdan da kaçtım. Koyandan da kaçtım, asqardan da kaçtım. Ayudan da kaçtım. Senin de kaçıp gidiyorum. деп әндете жөнеледі. "Әнің жақсы екен" дейді қу түлкі. "Бірақ менің құлағым дұрыс естімейді. Тұмсығыма шығып, өлеңді қайта айтшы, жақсылап тыңдап алайын." Мақтау сөзге қуанған bağırsақ түлкінің тұмсығына домалап мініп әндете жөнеледі. Atamdan da kaçtım. Сол ақ екен, у түлкі оны ап деп жеп қояды. Қанын сипап бір тояды.